Sijwayelana baba badala. Asiphintshe ekiphintsha ngwana ka. Hayibo, amabuza uJohn lo lala naye. Asiphintshe hawe. Asiphintshe hawe. Awuna nike yena namathinto tsakade. Awuna Ngibona meaning ya thathu mina kamamra. meaning eyaka. Dragon. Oh, ke dragon mthomo. Ugibela yona ebusuku. Wama lo mntana kusemva. Sizohlala ngaloya ngoba ngiyaloya vele. Mamela, mama, ne ke trika bana ba lona dikelano. Ke itse ba tene paint ne ke tse ba nka se go mo ga tene paint o mo. O ne sa dumela ngwana wa ha o ne sa ana re yena ne ba tla tene paint. So wa utlwisisa gore ya makatsa ntho Loya because of angithi aluluthu failile first term. So usebenzisa ingqondo yami ukuthi ugela phasi. Yini lesifihla ngesonto. Ukuthi bafuna umloya. Ngoba incwadi uhlala bona incwadi mabhala Izani naye lo mprofitable. Izani naye. But I didn't listen to prophet because ngimthanda as a best friend yami. Uyamuzwa namanje? ukuthi umthembani uchaza ukuthini. Nizongilwisa kani? Ningicela kani? Ngicela ningikhulele. Ngicela ningikhulele. O tshwanetse a hlape ke nnete mara ke re mohlanga o qetella la ha ka o latsa ka diaparo tsa hao tsamaya le tsona so diaparo tsa o tse di batlang go ha ka ke sefe ba ne ngwana ka ntho pele a apare diaparo tsa batho ba bangwe o apara diaparo tsa hae. Hello, I am so super excited to be excited about the new episode we got to today, and that's exactly about Street Journal. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those already know me, thanks for tuning in. Without forgetting, wasting about Bahulu, let's subscribe and share the videos. But Bahulu, can you share this on Instagram, TikTok, Lady Blue 080 #yes baby motomolo. Let's get about Bahulu, Natella ko Facebook, Sky ki dijodi tso Lady Blue yes baby. Satsina ka jone batho ba Bahulu ke tsamale mme wa palesa mona o ngoletse a kwa sa Lady Blue ke na le batho mathatanyana are palesa le alu ke di best friend so ona le mathata hlaileng so o batla re tle mona ha bo alu so ha le bona mona ke na le bomme ke mme wa ngwana hae le mme wa ngwana hae so re ngoletse ke mme wa palesa mona konje motho mo ka sefane uma Ke teke ke family nya teke mona ngihamba no mambani ngesibongo khumalo ngihamba no mamkhumalo batho baholo so isikaki ngolesi ke mamkhumalo kanjalo ngizomupha nje ithuba lokuthi asitshele ukuthi kahle kahle today wasibhalele umuntu omdala bengisacela nje ungitshele ukhulume nathi nama viewers we Street Journal ukuthi wena today inkosi yami wasibhalele and why silana Nibizile la ndibizele ukuthi umntanami uvana upalisa uvana no best friend wakhe njengoba ndinibizile apha kunento engixakayo uhlale siya lapha ya and indalo umngane wakhe angakwazi uzapha mina nendoda so uhlala eyovakatsha lapha yana ngoku amapaint wakhe nento zakhe ezininzi asabonakali endlini ku best friend wakhe and kudala bango best friend besangena primary until now so ngoku zifunde bandinibizile ndifuna uqonda ba into zakhe ingaba uzishiya kuphi wenzakalani ngento zakhe azikho endlini asitholakala. Oh so wena palisa ithi ngibuza upalisa kuqala umama wakho uyatsho kupalisa kuba uyavakasha kabo best friend yakho nihlezi niphila nonke and stuff kodwa manje amaphenti wakho impahla zakho asisatholakala uzishiya kuphi Sister Blue like bengihlala ngivakasha khabo aluzi and mangine 3 weeks ngivakasha kubo all the time mangiye kubo bengihlala ngishiya impahla kodwa mase ngibuyele ekhaya ngihamba nazo so kuphi kubo la ngoba nina ngathi nikhuluma okay no problem la so mase ngifuna ukubuyela kithi manje izinto zami azisekho and the other days the toilet no alulutho sithu beka ngathi cha mangithi ugela ufaka iphenti elifanele lami ngambuza ukuthi like iphenti lelivelaphi wathi yena amaphenti ayafana so singafaka izinto ezifana because we are best friends so izinto zami zisale kubo yena uyomela ngichazela ukuthi into zami ushiyephi so wena the time uvakashile uhambe nempahla zakho nkosi yami mangiza la kubo mawuza la kubo yes ngize nempahla zami ne cosmetic everything yami so mawubuyela azisekho azikho uthi ugel azikho kubo mothomolo mamnuku konje mama Memateke kopa o botsa go etsalang ka diphatlo tsa ngwana le nna ke ya mmakatsa diphatlo tsa ho tse feng ngwana ka banna ke soka ke bona diphatlo tsa hao nna haka so ha thakile palesa mo a tlile ha hao ha tlile diaparo mohlomong diaparo bo di pyjama di panty ba ngwana a hlontsha hlapa ke
o tshwanetse a hlape ke nnete mara a ke re mohlang a o qetella o tla haka o la nka diaparo tsa hao tsamaya le tsona so diaparo tsa o tse o di batlang ko haka ke sefeng hobane ngwana ka ntho ya pele a apare diaparo tsa batho ba bang o aparela diaparo tsa hae so wena ali uthi impahla zikapalisa zikuphi amaphenti wakhe yabo indaba kapalisa ngazi that's why ngasahambe naye angasi best friend yami so anisa sabangani no because khona indawo azihambayo ezingekho right so mina ngachoose ukuthi ngizidistance kuye so bakazongibuza ngamaphenti into engazazi lezo manje nihlukaniswe indaba yamaphenti impahla zakhe no hlukaniswe indawo azihambayo because yena kumama yakhe ufika athi uze kimi uyena usuka kuphi kanti angimasi kanti akavakashi kini no wagcina kudala ukuvakasha upalisa kithi so usho ukuthi impahla kazishiyanga kini akazishiya ngipalisa njalo bakahamba uhamba nempahla zakhe angaze eziphi impahla zifuna kimi Alulutho Sisho kanti ke namthola mose elapha kokwenu wamfumana kodwa akasazi kimi uze mina kuphela athi ukhona la aya khona ufuna ukubhayizisa wena ukuthi ungaboni ukuthi uyapi so wena uyetsalani ngoba lento sengipalisa Sister Blue, whatever she's talking about, I can see. Anyazi next week akhuluma ngayo because mina ngine 3 weeks ngivuka la kuwe ekseni ngihambe ngesikolweni naye ngibuye naye ngihambe naye ngibuye naye but manje ngithe mase ngithi ngifuna ukubuyela ekhaya impahla zamugela kasazazi ukuthi uzibeke ngwana ka bua nnete bua blela Sister Blue nnete ha ona ntho tsa ho tse setseng ka haka ka manje ngibekela nnete ha ona ntho e tshwanang le eo ha ona diaparo tsa ho tse setseng ka haka the last week o tlileng ka yona ko haka o nkile ntho tsa ho kaofela tsona wa tsamaya le tsona ha ke hane eo tlhola o checkela ngwana ka haka ena ha ke hane ska motho moholo o ntjwetsa re mme wa ha ona le ntate be ke dumela re okay because of the difference and le kena stana tse one it's fine ke bona re le bana sa ona ntho tsa ho tse setseng ka tlung ha hona nisephi into zamkhosi into zamngishiyela ekseni masiya esikolweni into zamdisalelana so wena letha okay mama ithi ngikuphi chance bothini umuntu omdala ngicela umama ngibuze first time eqala ulala kwakho wathini wena wadlala iphi responsibility umntwana umbona ukuthi ulele kwakho ngizothini mina ngoba abangani and futhi bengingenakho ukuthi ngathi he because of ngimazi ukuthi umntana lo umngani wakhe uali umngani wakhe so ngicela ukubuza something nina abantu abadala ingani mayizolala la let's say upalisa makazolala la niya communicate uyafona uyamfonela umama ukuthi upalisa uzolala lapho upalisa ukhona na ubonisa ukuthi nithathe iresponsibility so niyeka kanjani ingani zenu omunye ayolala kabo best friend nalo ayolala la lisa communicate especially wena umuntu omdala ke njengoba usibhalele usufuna ukutshela ukuthi upalisa makazolala la ejaridini awufona ubuza umama kaka ali ukuthi upalisa ufike yini ndike ndaye ngayomchecka namthole lapha wathi umama akhe akunangxaki ngolekuthalale lapha wamthola ala ndamthole kokwabo ubani lo best friend wakhe upalisa sengisho uzalana ngithi make uyazi nje mama ukuthi ingane yakho mayivakasha kabo best friend ivakasha kuphi ngathi ngoba nawe lost ndike ndaya kubo kula angithi nilala la so that's why ngikubuza ukuthi uke waya kuba hayi ukuthi akhisibonke kisizolo bathi bolisentitha so ngifuna ukunderstand ukuthi mawuthi uke waya kubo kulana na uze weza la okay so anginankinga sengisho ukuthi njengoba wabongafonela umama umbuza ukuthi ingane yakho ila like inkinge yakumke makunjalo so wena ubest friend awu hayre onalo tsamaya usahlimo utluba uyakayi wetsa la angazi asikhe usuka yapi wena mawuthakeze amazi ngoba kimi ufika sekejahile lana emini athi ngiyazi umama nyeka buza ukuthi angiyaka afonela umama ukuthi ngilana so wena mothomolo ska ha ngwana atla wa chomi ya hao best friend ya ngwana hao hatla wa mofonela mme wa ngwana na mo botso ngwana hao ke yo mo teng mo save wa fonela mama ha ke soka ke so ha ngwana batho ka etsa a hloka falle ha hao o sa jwetse mme wa ngwana mo ngwana yo teng o tlo etsa jang tso bona mathata mara ne le tsebana wena le mme wa ali wa palesa ore le kala kopana no ska lady blue at le street journal nna ke mo tseba mme wa palisa mara mo tseba ka o mo bona ho ba nna re kopana sekolong di meeting na kwa go lenyana ha ona le meeting ko sekolong ne ke tlhola ke kopana le so la bona le lithu batho ba ba hola le nke full responsibility ya bana ba lona first of all wena o tlolla dichomi tsa ngwana o di itle mara o communicate le bomme mme wa yo ngwana o robala mo haka ha ngwana wa ka hlokafala mo hao a bo mathata o ka ikenang ko ona ha palesa ka hlokafala wa le malao wena mama ibe ngwana o buela maka go tla mo ga ntatle mo a le male mo tsileng o tlore o lelepe ungafoni la bona batho ba baolo so wena uthi ushiye impahla ezinjani mina la ngishiya ama-pyjama ama-pant into engikwatisa kakhulu ukuthi like ngishiya ama-pant and esontweni lami
abafuni ukuthi like sihambe sishiya izinto emzini. Nisivikela ngesonto nina. So masivikela ngesonto. Abasivikela ngesonto. ngisivikela ngesonto next year because mina ngifikela ngelinye ilanga ngalala la kina ngithi sahamba esikoleni sithu. Masifika esikoleni wena ufaka iphenti lami. Mangikubuza uthini uthi amaphenti ayafana. Oh so mina ngikwazi afford iphenti because anginababa. Azangaze ngisho kanjalo. Azangaze ngisho kanjalo mina sisi. Wena Shuthi amaphenti awafani. Amaphenti othi mzala ayafana. Awukwazi kusho kanjalo. Shuthi amaphenti awafani. Angala amaphenti ayafana. So ngicela ukubuza something. So wena amaphenti wakho afana nawakhe. Because we are best friends angithi. So benithenga amaphenti afanayo. Izinto ezifanayo. Ama-outfits not amaphenti. Amaphenti bewafana? No. Ngazi ama-outfits So wena uthi ushiye ini nani ngapha? Amaphenti, ama-cosmetic, ama-pyjama. Guji ngicela sizobheka kancane ukuthi akunamaphenti akhona. Ngiyacela. Kuba uluthi lithe le mina ngisazi. Nabathi bawula ngisazi ukuthi manje makukanje siqalapi Nkosi yami. Ngithuma shiyeko ini. Nasi into yothambisa yakhe yokuqala. You see? Into yakho ukugcobisa le. Yes. Kincho best friend awe. Ay batlang habona. This is mine. Asiya hayi. Ha. Ntho e ke yaka ke nna ke rekileng. O rekile kae motho monotho? Ke rekile ko Woolworths. Yeah. Cosmetic, yes. So why azothenga i-cosmetic efana neyami? West part why azoyithenga eyami seyilahlekile? Oh wena abuyitholi le yakho. Ayikho ngishiye everything la. Kwenzeka kanjani ukuthi sifane? Into zakho usho ukuthi One of them. iphenti yakho le. Yes. Ndandithengile le paint. Akunanto zakho la. Akunanto zakho la. So wait, into zomntanami lezi. So why Akunanto zakho. Akunanto zakho la. Akunanto zakho la. La kukwami la. Akuna next yakho la. Ayikho. Akuna next. Akuna next yakho la. Kukwami la. Naphuma. Nasiphumela. Akuna next yakho la. Akuna next. Ngingazongijwayela kahle. Ngiyaphumela ni. Ngiyaphumela ni. Ngijwayela kahle. Ngijwayela kahle. Ngiyajwayela ni. Ngiyajwayela ni. Ngiyajwayela. Hawu. Batho ba baolo. Ngwana o kutlile mola re paintele cake ya se paint hai. Asiphenti ya hayi. Kopa re hlahise paint ya. Wena ngifuna ukubamba. Yeah, vele jwayelana baba badala. Asiphenti ya ngwana ka. Hayibo, amabuza uJohn lo lala naye. Asiphenti ya hayi. Asiphenti ya hayi. Hawana nix ya nona motho tsa ka tse. Hawana phenti ya hayi. So wenzani? Hawana nix ya hayi mo wena. Wena wa tseba Ngifuna iphenti lami, ngifuna ukuyala iphenti lami. Ngifuna iphenti lami. Cela ningiphumele. Ningazongijwayela kahle izinto zami lezi. Izinto zami lezi. Batho ba bona senzeni kanjani? Because kuyalwiwa and asitholi iqiniso. Ngicela sisondeleni la mina ngini hlezi nesolution. Asitholi iqiniso and niyalwa ngapha nangapha. Thina lana umuntu omdala ku street journal sisebenza ngomthetho ne and ngezinto. Uthi usisi ushiya amaphenti nina nitaxa wakhe. Uthi le lotion yakhe nitaxe yakhe. Ayithi lisho kanjani? So thina phela na mama nkayenza ntho kitlise motho wa rona wa street journal a tlontsha nnete a sharpen ntwena hore a le jwetsa hore ke mang o nkileng painter o mo nkatlisa ngaka e tshwantseng e solve the situation a tlo go jwetsa nnete hore ke mang nkileng di-paint tsa mang ke mang a sa dinka Nna ke la bothata ikane ya tla ngaka eo. Ayikhinkinga sisibule phenti leli lami. Bafuna ukulawyer because of angithi alulutho ufailile first term. So sifuna ukusebenzisa ingqondo yami ukuthi ugela phase ngayo. Yini nisifihla ngesonto? Ukuthi bafuna umlawyer. Elo yobani. Vele. Ukuthi kuyaloyiwa. Yena ke lona lethi ba ngori waloyiwa. Akere ke lona lethi ba ndingaka. Lona ke lona lethi ba ndingaka. Akere lona lethi ba ndingaka. Akere lona lethi ba ndingaka. Hey. Wo, hey. Wo, bathona nisiphume. Hambani. Hambani. Angeke. Ngifuna iphenti, ngifuna ukulenzana iphenti. wo batho ba ulu wait Hambani. Hambani. mama batho ba ulu kamela mama simo Ngijwayela kahle. Nizongilwisa kami.
Ningicela kabi, ngicela ningikhuleke. Ngicela ningikhuleke. Angayilandela nakhona. Ngicela khona ke. Ngiphumelele akuselakho. Akuselakho. Nathanga abantu bakhoshela lulu. Babakhoshela lakho. Ulala nabo baba badala. Hawu. Nilala nabo baba badala. ulala nabantu abadala lo that's why ngingasahambi naye She's lying. oqala wahamba noJohn wangitshela wathi uJohn ngize ngizomncedisa because uzoza nomngani wakhe mina ngayala Kana ngayizwa mina leyo ndaba that time ngamtshela umntana angasaphinda kuvumela ukuthi uze kwami. Wathini Ngasilana nazanga kimi. uyakhumbula ndizile ndizomthola kwakho bazomfuna kimi hayibo Batho baba ngicela simeni kancane tu. Mama, ke ba re beng fela. Ane? Ke ba o iyetseng ka tsela batho boholo. Haebe o na le ntho tsa ngwana, oh, mo mo jarateng yao. Ke go pare ke letse tsona plastic, o re fetse o nana o ga sa ngwana o re tsamaya. Ha ona nix se seng sa ngwana ka ka. So paint ya ikombideng a re ke hae. Ke alo. Ha. Mina ngumuntu wesimame alu igolo paintiyele nna ke tsebe ke bone e le maka a go shebe kwa ke tla o sheba ke motho me ke be ke bone dibono tsa lona dikaka a tumela ka mo ke shebetsa o dibono Ke paint ya alu. Gobane o mong o teke mono o mong o teke ka Ke alu pentelo mana alu ho runa ai dibono. mama ke kopa tsa so le tlo ntshwarela ka ntho ke tlo yetsang le tlo ntshwarela ka ntho ke tlo yetsang batho ba o le kopa le tlo ntshwarela a ke hore ke paint yao le wena re ke yao ha le lekane ka di size tsa ke la lekana ka mele ha le lekane ka mele ha re keneng le lady blue re ikwalle monyako hanyane fela le ke le teneng dipenti tse pela ka ke tlo le jotsa ke paint imaka sisibu ndikendaya umntana ngicela ukungena nabantwana benu kancane Okay. please uyazi into kayenziwa ngikendaya emntwini esontweni ukuthi umntanami uyafeyila ufeyila ngenxa yomntanakho amapeyinti akabonakali athathwe nguwe nomntanakho ngoba niyaloya Siyaloya thina. Eh. Uneshoyo ukuthi Eh. siyaloya. Hawu. Yazi ukuthi ngizokubophisa ngalento oyikhulumayo. ungasungibophisa ngayelala Ukhuluma nasekhona udoti wena. Singaya nabo. Ukhuluma udoti. Singaya. Ngizokubophisa ngalento oyikhulumayo. Uyilethe leyo nyanga yakho izongitshela straight ukuthi ngiyaloya. Leyo nyanga yakho uyilethe la. Uyilethe nyanga yakho. Uyilethe nyanga. Umntana kuphela kumele wisdom ethathe wisdom. Why ungafuni ukugqoka? Why ungafuni ukugqoka? Uthazela. Mara manje awufuni Nizohlala niloya ngoba niyaloya vele mamela mama ne ke trika bana ba lona dikelello ke itse ba tene paint ne ke tseba nka se go mo ga tene paint o mo o nne sa dumela ngwanao wa ha o ne sa ana re yena ne batla itene paint so wa utlwisisa gore ya makatsa ntho The reason why a sa batlo ya para because wa tseba re ke ya hae and I mean like why a tshantse a tlo sekisiwa ntho e leng gore ke ya hae uthi angeke agqoke into ngoba nizokwenza amapeyinti omntana ukuthi andiwazi nento ezothobisa into ezomntana ezamapeyinti andiwazi nento ezothambisa akuselakho ulirekisile ngenxa yamamashophu efana nizothi into zomntana amanzana ndiyazazi into zomntana ndiyazazi nento ezithengayo ndizithenga kuphi angeke into zomntana because like anything uyazi ukuthi like angeke ngigqoke ngoba wena ukuthanda wena ngeke ngigqoke ngoba kuthanda wena nami ngiyifuna lo mntwana angeke ngigqoke ngoba kuthanda wena Mama wait go betsa msebetsing wa ke se ke tlile ka conclusion bane ke a bona gore le tshenyetsang nako batho ba baholo re lwanelang di-painti and ke batla mang le mang mo bishop ntho o tlo e etsang mona off cameras ke mama kopa le mmameleng ke le street journal we willing motho mo a ke re bana ba lekana ka size ba tsena tho bane re kopang gore di-painti di dingeng re di chiseng no then nna ke tlo rekela ntho tse ntšha ke mo rekele ntho tse ntšha o tlo thola di-painti tse ntšha thola di-pijama tse ntšha mara o ga matšha le wena ntho tse ntšha no di chiswe but off camera mama not sa ngwanaka nna ke batle mama mamela ungenzi umntanam kanje wait kuthi kopa le tlole ngolwana ke tlole phoqa lona le manana ka kopa le tlole ngolwana kopa le tlole ngolwana mama wait kopa le tlole ngolwana please ke a le kopa so ntho ke tlo yetsang mama ke kopa re se ke tsa dintho difficult
because of hopolo mona re bua ka life sa bona ba batho ona le dintho tse batho ba di experience mo bophelong motho mo tse leng ba di paint tsa bana ba batho di a sala kae bana ba batho di feature tsa bona di ka sena tswello so ke batla ho etsa ntho e be fair le nna ka re le street channel e be fair ko baneng ba le yang so ba le sishisa le mpatla zonke lezi ama paint nani le wena ka dithusa ha re tetile re tloetsa go rekela tse ntšha re tsa malwena o zo thola ntho ngwe ngwe tsa dijama tse ntšha di paint tse ntšha everything ntšha Gucci thank you uzosthatha isikhathi uyaloya vele uyaloya umntana muphinda iclass ngenxa yakhe uyaloya